Uyu yitwa Germain Musonera akaba umwe mu bayoboke b'ishyaka rya FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda. Akaba rero yamaze guhakana uruhare rwe aregwa muri jenoside ndetse anasaba gukurikiranwa adafunze. Ubushinjacyaha bumurega kwicisha umugabo witwaga Kayihura wari umugezeho ahunga avuye i Kigali nta murengere kandi yari abifitiye ngo ubushobozi. Musonera wari ugiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko nshya agafungwa habura umunsi umwe, yavuze ko kuba amaze imyaka 30 mu gihugu aho yahawe n'imirimo yo ku rwego rwo hejuru, ibyo ngo bigaragaza ko ntacyo we yishinja. Musonera ukomoka mu cyahoze ari komine Nyabikenke muri Gitarama, ubu hakaba yari umuyobozi mu biro bya minisitiri w'intebe. Ni urubanza rwatangiye kuri uwa kane muri aka gace kandiza ahahoze ari komine Nyabikenke, kuko ariho bivugwa ko iki cyaha cyakorewe. Mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba cyarimo abasaga 100. Musonera wari wambaye imyenda ya siporo yagaragaraga nk'umuntu utuje cyane wavugaga mu ijwi riranguruye. Ubushinjacyaha bwumviswe bwa mbere maze bushinja Musonera icyaha cya jenoside n'icy'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside. Umushinjacyaha yavuze ko Musonera yari umukuru w'urubyiruko muri komine ya Nyabikenke, ko yagize uruhare mu rupfu rwa Kayihura Jean Marie Vianney wari ugeze ahangaha i Nyabikenke ahunga ubwicanyi bwa jenoside yakorerwaga abatutsi bwari burimo guca ibintu mu mujyi wa Kigali aho yakoreraga. Uvuga ko ubwo Kayihura yinjiraga mu kabari ka Musonera i Nyabikenke yamuhururije avuga ko atewe n'inzoka, ijambo ritesha agaciro ryitwaga abatutsi muri jenoside. Umushinjacyaha yavuze ko hahise haza igitero cyishe Kayihura nyuma yo kumucuza ibyo yari afite byose. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko Musonera yateshutse ku nshingano zo gutabara uwamuhungiragaho kandi yari afite imbunda, akaba yari n'umuyobozi muri komine ya Nyabikenke. Ubushinjacyaha buvuga ko Kayihura yafashwe n'igitero kikabanza kumushyira Musonera, bisa naho byari ukugira ngo yemeze ibigomba kumubaho. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko Musonera iyo aza kuba umuntu usanzwe, igitero cyari kwicira Kayihura aho yafatiwe bitabaye ngombwa kumujyana kwa Musonera. Ubushinjacyaha kandi bwasabye ko akomeza gufungwa kugira ngo atabangamira iperereza cyangwa akaba yakwihisha ubutabera. Musonera nawe yafashe ijambo maze ahakana uruhare urwo ari rwo rwose mu rupfu rwa Kayihura, nubwo yemera ko yamugezeho ngo nawe yatunguwe n'igitero cyahingutse kikamujyana aho yiciwe atananyoye inzoga yari amaze kugura. Musonera yavuze ko atatunze imbunda nk'uko abishinjwa, ahubwo ngo yayiraranye ijoro rimwe bucya ayiha ubuyobozi bwa komine. Yahakanye kandi kuba yarabaye umuyobozi ushinzwe urubyiruko muri Nyabikenke, ndetse ngo nta jambo rikomeye yari afite nk'uko byavuzwe. Musonera yavuze ko atatunze imbunda nk'uko abishinjwa, ahubwo ngo yayiraranye ijoro rimwe bucya ayiha umuyobozi wa komine. Yahakanye kandi kuba yarabaye umuyobozi ushinzwe urubyiruko muri Nyabikenke, ndetse ngo nta n'ijambo rikomeye yari afite nk'uko byavuzwe. Musonera avuga ko yari mu ishyaka rya MDR kandi ko atari ryo ryari rifite imbaraga muri biriya bihe. Yavuze ko atumva impamvu aregwa iki cyaha uyu munsi, nyamara amaze imyaka igera kuri 30 ari mu gihugu, akaba yaranagiye ahabwa imyanya ikomeye mu butegetsi. Kuri we ngo iyi myanya ntiyari kuyihabwa kuko ibanzirizwa n'iperereza rikomeye ku muntu ugiye kuyishyirwaho.
ngo yanagiye yoherezwa mu butumwa mu mahanga ngo iyo agira icyo yirega ntiyari kugaruka mu gihugu. Musonera avuga ko atigeze acika iwabo, ko yagiye yitabira ibikorwa byinshi birimo n'ibyo kwibuka. Muri Nyakanga 1994 Musonera ngo yarafashwe akekwaho jenoside ariko arekurwa nyuma y'icyumweru kimwe habuze ibimenyetso. Ngo yaje kongera gutabwa muri yombi akurikiranweho gutunga imbunda no kujya kuri bariyeri, ariko nabwo aza kurekurwa nyuma y'iminsi 304 nta cyaha kimuhamye nk'uko abivuga. Umwunganira mu mategeko yitwa Janvier Ndaruhutse nawe yavuze ko Musonera akwiye kurekurwa kuko nta cyaha yakoze. Ngo icyizere yagiriwe n'igihugu ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi ahabwa imyanya ikomeye ngo ni igihamya ko bari bizeye ko nta kibi yakoze. Mu matora aheruka Musonera yari ku rutonde rw'abadepite b'ishyaka FPR Inkotanyi bari kwinjira mu nteko ishinga amategeko, gusa ubwo hari hasigaye umunsi umwe ngo ajye kurahira nk'abandi, iri shyaka ryamukuye ku rutonde ndetse anatabwa muri yombi. Ntihahise hamenyekana icyo uyu mugabo w'imyaka 59 akurikiranweho. Nyuma urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko akurikiranweho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu minsi yashize amakuru yatanzwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry nuko tariki 21 Kanama 2024 wari kandida depite Musonera Jerime w'imyaka 59 yatawe muri yombi akekwaho icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, aho akekwa kugira uruhare mu rupfu rw'umugabo witwa Kayihura Jean Marie Vianney wishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Hakaba hari na bimwe mu byaha yiyemereraga nko kuba kuri bariyeri ziciweho abatutsi. Amakuru yatangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry nuko tariki ya 21 Kanama 2024 uwari kandida depite Musonera Jerime w'imyaka 59 yatawe muri yombi akekwaho icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, aho akekwa kugira uruhare mu rupfu rw'umugabo witwa Kayihura Jean Marie Vianney uyu wishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Akaba hari na bimwe mu byaha yiyemerera nko kuba kuri bariyeri ziciweho abatutsi. Ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi Musonera ashinjwa bikaba byarabereye mu cyahoze ari komine Nyabikenke, ubu akaba ari muri murenge wa Kiyumba mu karere ka Muhanga. Musonera Jerime mu gihe cya jenoside akaba yari encadreur cyangwa se ushinzwe urubyiruko muri komine Nyabikenke. RIB ivuga ko nyuma y'uko yakiriye ikirego tariki ya 19 z'ukwa karindwi 2024 gishinja Musonera kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, yahise itangira iperereza. Nyuma ubugenzacyaha bwaje gusanga hari impamvu ziremereye zituma Musonera Jerime akekwa kuba yaragize uruhare mu rupfu rw'umugabo witwa Kayihura Jean Marie Vianney wishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, kandi icyaha akekwaho kikaba kiri mu byaha bikomeye kandi nawe hari ibyo yiyemerera. Dr Murangira yagize ati mwibazwa rye ry'ibanze Musonera Jerime yiyemerera ko mu gihe cya jenoside nawe yajyaga ajya kuri bariyeri ziciweho abatutsi, kandi akemerera ko Kayihura Jean Marie Vianney yiciwe aho yacururizaga ku kabari ke. Rero mu isesengura ry'umugenzacyaha izi ni impamvu zifatika zituma akekwa kandi zashingiweho kugira ngo Musonera akurikiranwe afunze. RIB ivuga ko ubu Musonera Jerime
afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rikomeje kandi dosiye ikaba iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ntacyo RIB yatangaje ku kirego cy'imbunda Musonera yaba yari afite mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ashinjwa na bamwe mu barokokeye mu gace k'iwabo mu Ndiza ya Nyabikenke. Musonera Jerime yagarukiye mu marembo y'inteko amaze kwitoza kuzarahira ndetse yarahawe imashini azakoresha nka depite. Ibirego bimenyekanye, FPR Inkotanyi umutwe wa politike wari wamushize ku rutonde wasabye komisiyo y'amatora ko atarahira agasimburwa n'undi. Gusa icyo gihe mu ibaruwa ntiharimo impamvu. Ntabwo ari mu nteko gusa Musonera yakumiriwe kuko amakuru ikinyamakuru Umuryango gifite avuga ko naho yakoraga mu biro bya Minisitiri w'Intebe iyi dosiye ya Jenoside ibyutse naho bahise bamuhagarika ku kazi. Amakuru akavuga ko ari ukugira ngo atabangamira iperereza. Dusoza iyi nkuru hari ubutumwa RIB yatanze. RIB ivuga ko kuba nyuma y'imyaka 30 hakiboneka abantu batarakurikiranwa ku byaha bakoze muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse kuba hakiboneka imibiri y'Abatutsi bishwe muri Jenoside, ibi bigaragaza ububi n'ubugome Jenoside yakoranwe, aho hari imiryango yazimye cyangwa uwarokotse akaba atarongeye kumenya amakuru y'abakoze Jenoside babiciye ababo. RIB ivuga ko uko byagenda kose ukuri kuba kuzamenyekana kandi abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bose byanze bikunze ukuboko k'ubutabera kuzabageraho kuko mu mategeko y'u Rwanda icyaha cya Jenoside kidasaza. RIB ikaba ikangurira abantu bose bafite amakuru kuri Jenoside, yaba ari amakuru ashingiye ku hantu haba harahishwe imibiri y'abazize Jenoside, ku bantu batarafatwa bagize uruhare muri Jenoside, cyangwa abakatiwe n'inkiko gacaca bakihishahisha, ko gutanga ayo makuru ari ingenzi kandi ko nta nkurikizi irimo, ariko kuyahisha bifite ingaruka. RIB ivuga ko kuba imyaka 30 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, tugomba kuba tugeze igihe cyo kuba twumva neza ko guhisha amakuru cyangwa kugira ingengabitekerezo ya Jenoside ntacyo bimaze, ahubwo bigira ingaruka, ko bikwiye ko abantu batanga amakuru babitse bazi kuri Jenoside kuko ni inzira iganisha ku bumwe n'ubwiyunge.